Danas je negdje pola, otprilike 40%, iako već u 2018. na globalnoj razini. Digital je činio nekakvih 50% svih ulaganja, ja vjerujem za 10 godina da će većina toga biti digitalno oglašavanje. Ostaće nešto TV-a, novine, nišno, radio također, po meni nišno, a sve će biti nešto što se zove. Da li je to dobro? Nemam pojma. Mislim, meni je žao što nekakav novac oglašivača odlazi iz Hrvatske. Vi plaćate oglašivanje Facebooku u Irsku, točnije, ne ide, ostaje hrvatskim medijskim kućama i to sve, ali to je tako, jednostavno ako Facebook meni ima puno bolje rezultate nego neki lokalni radio, ko sam ja da kažem klijentu da je važan lokalni radio kad mi jednostavno Facebook daje bolje rezultate. Taj novac, nažalost, izlazi iz Hrvatske, ali to je neki drugi problem.